Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Come slowly. Haka arpundre trek mutabna jembang arhajar arpo. Kisamla bat kitu ki batre shabar ke jela Meghalaya. Kilawan poi hakani kanong ba Shillong da kisau tuli ki bas. Kibadan baro andre pusangon. Kini ki breu kiba nakani ke jela Meghalaya kidi ki balawan pai na Mumbai, Delhi bat West Bengal. Marsun wan poi hakani kanong ba Shillong ye kini ki breu la penkit no Shasibal Hospital Shillong. Ban pendap ye kates coronavirus. Hadin bala pendap ye kites baro. Yang kini kibreo la yelam lit pensano shua hakaleng ki corona quarantine center kibran hakaleng kani kanong ba Shillong. That West Bengal bus will go to Mati and these two small bus will come to Sibil. And with you 23 boys should be there. 23. Please count. 23. This one boy, he